Duei bambere cum ha un dessert gourmand, lu clafoutis sau pruneus d'Adzen. Adzen, che non pas qu'un port d'expédition. Mais cum es intrat? Heit, los pruneus vienen de la Balea d'Or. Non, mais sene, cau pas demorar aquí, Securitat! Sapiatz che lu pruneu, che è heit uno pruo dento secco. E mercés a la sua fibro, che è pla efficace quando chicom che trucot di nu studets. Vedes? Ata lu pruneu, che sarà lu vostriat primu per l'estiu. Causis bus de pruneus pla negre, tant cum cul in padero, pla lusents e non pegus. Tio, mas los pruneus non sunt pas d'Adzen. C'est giù che parli! Basta! Concretament, che buscau? D'accord. Getter-ho tot dins un saladier, mesclar, barrejar dins un plat e enhornats. E va aquí, que hi ha isitza que era sortixets, lu clafoutis e emprobats de sucre. Aquí, Adzen, capaç mai de secret per vosaltres. Tio, mas los pruneus non sunt pas Ma carrel de d'Adzen. piccoli micro.